салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баҳратон боз ҳам як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. дилам танг аст, сарам дард мекунад. олам дар назари ғамистон хомӯш аст. салом дӯстони азиз, мардҳое мехоҳанд ҳамхобагиашонро тӯлонӣ кунанд. метавонед аз кенфрен истифода баред. истеҳсоли Ҳиндустон оригинал мебошад. номерҳо дар рӯи экран буда занг занед. доставка ба тамоми ҷойҳои Россия, Тоҷикистон, ба дигар давлатҳоям доставка дорем. 10 рӯз боз худамро ба касал андохта аз хона берун намебароям, зеро намехоҳам касеро бубинам. лаънат мегӯям ба ҳамон рӯзе ки ишқи марди зандориро ба дилам ҷо карда ба гапҳои ӯ дар бораи дӯст надоштанам занаш бовар кардам. зеро худам як умр ба нашамандӣ зиндагӣ кардам, ки хеле ҷавон аз баланд кардани вояи маводи муҳаддир фавдид ва бо шахсе нохоҳам зиндагӣ карданро медонистам. ман дар оилаи камбағал ба дунё омадам. мо 10 нафар фарзандро падару модарам бо як азоб калон мекарданд. ман духтари зеботарини оилаи авлод, кӯча ва ноҳияамон будам. ин бетаъриф, чашмони кабути обӣ, пӯсти сафеди нафис, мӯйҳои зарди тиллоиамро ба ситораҳои кинофилм монанд мекарданд. як амаи бой доштам ва ӯ маро барои писари ягонааш келин кард. писари амаам аваз ҷавони қоматбаланди зебо, савори мошини гаронбаҳои хориҷӣ ба ноҳия меомаду ҳама ҳаваси ӯро мехӯрданд. ана ҳамин аваз шавҳари ман шуд. амаам маро ба донишгоҳи хоҳибона дохил карду ман дар банке ба кор даромадам. шавҳари амаам ки худаш ҳам дар банки ифоӣ вазифа мекард, хеле ҷавон аз олам рафтаву амаам бошад умри ҷавонияшро сарфи аваз кардааст. танҳо баъди шавҳар кардан фаҳмидам ки аваз нашаманд аст ва хеле бадахлоқ. ӯ маро ҳамеша зири мушту лағат мегирифт. пули ёфтаамро ба дастам кашида гирифта сарфи наша мекард. тамоми кӯшишҳои амаам барои аз роҳаш баргардонидани писараш беҳуда рафтанд. ман ба хотири амаи меҳрубонам ки ҷонашро барои ман дареғ намедошт, сари кафидаамро ба қавле зери тоқӣ ва дасти шикастаамро зери остин карда мегаштам. шавҳарам ба ман корҳои раво медид ки аз навиштанашон шарм медорам, ранҷ мекашам. барои бедор нашудани хотироти талх бо ҳамин иктифо мекунам. як рӯз аваз боз маошамро аз дастам кашида гирифту маро, ки дар моҳи 6 ҳомиладорӣ қарор доштам, зеру мушту лағат гирифт. ба назди рафиқонаш рафт. ман мегиристаму амаам низ дар қатори ман ашк мерехт. ҳамон субҳ мурдаи шахшудаи ҳамсарамро дар даруни мошинаш ёфтанд. сабаби маргаш ба рагҳояш бисёр задани вояи маводи мухаддир будааст. рости аз марги шавҳар номеҳрубонӣ мужзурам. он қадар ғамгин нашудам, аммо хуштоманам шабу рӯз нола мекард. баъди марги аваз ман писараки зебое ба дунё овардам ва барои амаам машғулияте пайдо шуд. ӯ акнун рӯзу шаб ба ҳадиятулло буду зиндагиашро дар чашмони ӯ медид. хуштоманам ба нафақа баромада ба нигоҳбинии писарам машғул шуду ман кор мекардам. ҳам кор мекардаму ҳам мехондам. писаракам рӯзу шаб калон мешуд. мо дар ҳавлии ду ошёнаи зебо зиндагӣ мекардем. хонаи дар бинои баландушона доштаамонро ба иҷора дода аз ҳисоби пули он ва маоши ман зиндагӣ мекардем. ростӣ аз чизе камбудӣ надоштем. ба маслиҳати хуштоманам мошини шавҳарамро фурӯхта барои худам мошин харидам. амаам ҳамеша мегуфт ки агар ягон марди хуб ёфтӣ ба шавҳар баро, ғами писаратро нахӯр. ӯро ман калон мекунам. аммо ман аз афти мард безор будам. азобҳое ки аз аваз дида будам диламро аз мардони рӯи олам хунук карда буд. мегӯянд ки худованд як дарро пӯшид, дари дигарро албатта барояд мекушояд. дари бахти ман пӯшида бошад ҳам, ман ба вазифаи баланд таъин шудам. писарам мактабро хатм карда ба донишгоҳ дохил шуд. аммо амаам бахту тахти ҳадиятуллои азизу эркашро надида аз олам чашм пӯшид. дар шаҳри калон бемуттако мондам ва дар ҳамин ҳолатҳо марде пайдо шуд ки барои ман аз пайвандонам дида азизтар гашт. бо Юсуф тасодуфан вохӯрдам.
یک روز در نیمه راه چرخ ماشینم کفیدو او که در انتظار نقلیات می نشست به من یاری رساند. او را تا نزدیکی خانه‌اشان بردم. چند روز پس یوسف را باز در همون ایستگاه انتظار ماشین دیدم و نزدش ایستاده تا خانه‌اشان بردم. همین خیلی شناس شدیم. زن و فرزندان یوسف در ده زندگی می کردند. او اینجا در خانه اکر زندگی کرده در یک اداره کار می کرده است. مرد سر و لباسی کمبغلانه داشت و خیلی شرمگین بود، ولی غرور برندش به من پسند آمد. واخوری های سری راهی ما به نکاح انجام یافت. یوسف می گفت که به زنش مهر ندارد، تنها به خاطر دو پسرش زندگی می کند. با یوسف واخوری هایمان در خانه ی حجرگی صورت می گرفت که من بعد شناسایی با او خریده بودم. هرچند می گفتم که با همین خانه آمده زندگی کن، نمی گفت. در این میان پسرم را زنگ دادم و کلین فراوردم. اکنون وقتی خالیم را بسیارتر با یوسف می گذرانیدم و خیلی دوستش می داشتم. او از من یگان هدیه را قبول نمی کرد و به نی و نیستانی من نگاه نکرده گاهی 1 کیلو میوه یا آب یا یگان چیز دیگر خریده می آورد. یوسف به یگان جورش و اپش درباره من گفته بود. این را می دانستم. چند پیش یوسف به دهشان رفت و من که حسابات زیادی داشتم در جای کار تا دیر سری کامپیوتر نشسته کار کردم. در کارخانه دیگر کسی نمانده بود. با پاسبانی پیشی در خیر و خوش کرده نزد ماشینش آمدم که یک زنی خانفربه با یک جوان زنی قامت بلند نزد ماشینم راست می ایستادند. من به آنها سلام داده به ماشین شیشتنی بودم که زنی فربه گفت تو بنفشه ای؟ ها چی بود گفته در ماشینش پوشیده شد. همین وقت زن با آوازی بلند گفت ای بیوه جادوگر، تو می بچم را سردی که آمده در همین کارخانه شرمندگیت را می برایم. این سخنان چون تیر به سینه ام زدند. کلویده خودم را به زور داشتم که نافتم و از زن پرسیدم که پسر شما کیست؟ پسری من یوسف، همون یوسفی که از دست تو از زنش جدا شدنی است. یافت و تافتش را صرف تو و بچه حرامیت می کند. با پسرم کاردار شدنی این زنی خانفربه مرا چنان شرمگین کرد که دیگر در کجا بودنم را از یاد برآورده گفتم. های به دهانه نگاه کرده گپ زد. پسری من کیها دانشگاه را ختم کرده کار می کند. بعد اینکه پسری شما چند سامانی معاش می گیرد می دانید. ای پسرت دانشگاه را ختم کرده باشد تو از یوسف کلام بگو. این دفعه جوان زن که خواهر یوسف بودنش را از چهرهش دانستم. هم من از یوسف 8 سال کلانم. اکنون به شما وعده می دهم که دیگر رویش را نخواهم دید. این را گفته به ماشین نشستم و چند ساعت گریستم. خودم می دانم و خدا. حالا همه رقم های تلفن یوسف را برای خط سیاه داخل کردم. او از یک تلفن بیگانه پیامک فرستاده است که به خاطر من شده از بحر همه می گذرد. اما من دیگر روی او را دیدن نمی خواهم. آره من خطا کردم که به پسر شما مردی زندار میل بستم. اما من جادوگر نیستم. چی بودن جادو را هم نمی دانم. در طول عمرم هیچگاه به فالبین و مولا و جادوگر مراجعت نکردم. هر زنی بیبختی که فریفته حرفهای نوازش گرانه مردان می شود جادوگر نیست. من حسن و جمال هنر زبانی شیرین دارم و شاید دل پسرتان برای همین به من گرم شد. از پسرتان پرسید که برای به دست آوردن دل من چقدر دروغ گفت و چقدر زاری کرد. بعد مرا عیب دار کنید. شنوندگان عزیز و گرامی، قصه ما به پایان می رسد. حتما فکرهایتان را در کامنتر نویسید. پگاه در همین وقت و ساعت قصه نئی ما را انتظار باشید.